Elkeen van ons gaan een of ander tyd deur hartseer, teleurstellings en verwerping. Omdat emosies deel van ons siel is, het dit ook 'n impak oor hoe ons dink en hoe ons optree, al is dit onbewustelik. Wat ook al jy deurgegaan het, God wil jou hart nou heel maak, en ek bid vir jou. Vader, ek bid vir hierdie persoon, dat U gebrokenheid, hartseer en emosionele wonde sal heel maak, gesond maak. Waar ons verwerping ervaar het, Here, miskien bitterheid ook, spreek ek nou vandag vergifnis, genesing en herstel. U is die God, wat nie net ons liggame genees nie, maar U heel ook ons harte en ons emosies. Vernuwe ook ons gedagtes, Here, dat ons weet en besef dat U altyd met ons is, dat U ons liefhet. Maak ons emosioneel sterk en gesond en vul ons met U vrede, bid ek in Jesus naam.